Labang tua council pengke si picot si bakso dan foto itu memang lama itu non labang tua ang hempek kina bigo woko deh itu handong lo lalu yang jelas ni kat flok pikir hempek lo tahu ang hempek lo woko sita council lo ngasih sekretari ajo sekretari council lo treasurer Lapen council petang dan officer, DFO pendalo, ranger pendalo, school headmaster pendalo, school principal pendalo, ME school, LP school teacher do anda, third grade sakuri, hala, kenter ko, hala, kenter cam, hala kapan di hala sweeper pendalo ka, bang kaji nak cerai lora pi, lapen hala council EMR2, CMR2, MLA doang tu bang cerai era fit hempek elong boleh tunggu pilih oleh doang. Ale doang, alate itu mana lewe? Nasi ini tu hempek elong le aku non plat jimpen, sikshidula roncot hiper. Ini tu cekam mangko. Labang tua council ingkang trosiket mangkari lo. Mohanta sikshidu kapang tang gelang. Kongres satu ningkan pikir po council carialo FCC ahut ningkan ke po council carialo non BJP itu ningkan ke mana payalo non tarang tu sikshnu ka pangtakam kekem itu mohang tek non BJP itu sikshnu ka pangtakam kekem jika payalo alam itu apang pengkona Bihari Bawali hala Nepal itu bang muncai itu bang sakuri tiga apa non BJP itu lagi pina orang lancot tegalang sikshnu orang ke bang kai tu election tulong hai ilong sokali tum ke ku long recap Bihari Bawali than ke pe nang tu mathek long ke di lasi la bang gangan lagi itu matemang bagi dan tu ini tu masih kupusilon jarang MP election ke sepahai pan ini tu masarapan hadel hilong suti ke to dun pan halada karbianglong arah kisung ladak karbianglong ilong sora dona kisung alam kosong jaga kepala dun hekuma halaban itu mata hempek alam tirkringkan alam hadak parlimen lalu minjo dun bang lalu wala ningkal te dun ta nasi kupata program ke tekte polo kacine polo asahos kare polo kaphere polo kaphere polo te hai kaman Himanto Biswa Sarma bupo hat turun gogoi bupo hala Zodman Mohan Singh ha Sonia Gandhi bupo non bangke Himanto Biswa Sarma bupo ha Narendra Modi bupo ha dupiglo are suka dupiglo lasi asapta karbiang longara da kistungalam MP Oren Singh beta hadak ninje tuna he MLA bangpudo la bangpe MLA ta karbiang longara da kistungalam pe non anta SMB alo kan ninje tun thego he lapen council on karbiang longaro kekem lagi kapto kare Ipatun bonang dia sayan sikshidula ronpen siam tuliram rongan no ada kema he Guwahati High Court ke sedang ben hadalo cekojon trok alam tuhala porpilo cekojon trok no no bante ningkan trok sike penta dado alam tu non anta kema he nasi APHS government Nanti APHS yang kahaya nipen council kami longan nipen cekojon trok BJP tu apa CM tuliram rongan hamara porpi kem hai hekam APHS yang guna kami ya betul Cekwan sokat di lebangke ni trok pasti kandoji. Lapan yang tumhat nangka bisa kalau. Lapan ini tum sangne. Kopi apa ini tum sangne. Alam thaiga pehlo. Ini tum non hemprek ke hangji alam. Assembly long kan ninje bangwe. Hemprek alam parlimen long kan ninje tu hai bangwe. Hemprek alam council long kan resolution enahe. Sikshnu ka pangtakam. Council long kan nonda kemahe. Lasi ini tum makinang. Cuncete ke bangke ini tu APHS di kaci songlong itu marjap lagi lapen anu tinta songjapi lapen songjap tu cetarsi ini tu non kirang JMP election tiap jaga thal sapam tahanan jaga thal